boas tardes, amigo. Déixese de tonterías, señora Marquesa. Que aquí non está bola ni boa lectura. Mucha gente. Amigos meus, no va a haber trata en mi boda. ¿qué está pasando, señora Marquesa? ¿Qué está dicindo? Me deja a mí un poquito. Arre, carallo, o mal que fala é o ben que se entende. Amigos meus, debo empezar, e non me gustaría, pero vou facer, porque fixen sempre na miña política e a vou seguir facendo agora. Quero dicirlle o señor rexidor local, o meu tocayo Manuel Freitas, que o medio de transporte utilizado non é o idóneo. E non o digo pola cilindrada, senón polo continente, ou polo contenido neste caso. No estoy entendiendo. Unha señora como a duquesa de Alba con títulos honoríficos debe ter outro tipo de medio de locomoción. No me caben más alcayates en casa para clavar los títulos. Ahora, a miña edad xa avanzada, xa non podo andar cun pregón de moito tempo. Vou facer unha pequena e breve exposición do que é para min esta festa tan importante. Vai ser corta pero concisa. ¿Es esto qué vale? Tranquila, señora duquesa. Ya pueden ir buscando la cena. Debo dicirlle tamén ao señor alcalde que vamos a falar da langosta, pero ainda non a probamos. Nos gustaría, aunque sea unha chanchilla antes de marchar, aunque fora unha sopa de langosta, nos valería. Una sopa para mí, porque no tengo la dentadura para muchas cosas. Creo que me pasei un pouco na exposición. Malo será que lo terminemos mañana. Ben, su delegado do Barro. Silencio que va a leer y no se le entiende nada. Rexidores locales, concelleiros, amigos todos, moi boas tardes. Buenas tardes. É un placer inmenso estar hoxe aquí no balcón da Casa Consistorial do Axuntamento da Garda, xunto a miña amiga, a señora Cayetana Martínez de Lugo. Esa soy yo. Debo de dicir que teño unha especial predilección pola costa do Aixubillo, en especial pola Guardesa, tanto a nivel paisaxístico como a nivel gastronómico, que é o que nos traio aquí, como é a lectura do pregón da 21ª festa da langosta. Amigos meus, cando escoitei que nun primeiro momento a lectura do pregón iba a ser a cargo dos humoristas do povo veciño do Rosal, dos Campelos, debo dicirlle, amigos meus, e eu vou dicir que se me rasgaron as vestiduras por dentro, porque penso que un acontecemento desta magnitude debe ter a máxima e máis seria representación institucional. E por eso he venido yo. Que calado, señora Marquesa, estou expondo ante a imposibilidade do presidente da Xunta de asistir á lectura de dito pregón en un acto de xenerosidade que o honra, e sabendo a da miña debilidade por estas terras, me pediu que fose eu quen leera dito pregón e xunta a señora duquesa. Yo tamén. Debo de dicir tamén que cando vexo as maravillosas praias deste estuario do Miño se me veñen lembranzas do pasado, como foi aquel famoso baño na playa de Palomares. Que le quedaba muy bien el bañador. Donde decían que había radioactividade, e como xa ven, aquel baño me sentou de maravilla e me fai estar como a un buxo aos meus 91 anos. Voulle pegar uns saltiños para demostrarlle que sigo como un león. Cuidado, cuidado. Yo también quiero hacer algo. Señora duquesa, debo dicir, e eu vou expresar, a señora Marquesa ou a duquesa tamén tuvo a honra de bañarse naquela playa, e xa ven como lucía
O ano pasado a súa figura escultural no bañador co seu querido amado Alfonso. No me hable de Alfonso, que le han bajado el sueldo. Teño que dicir tamén que esta terra é rica en moitos mariscos autóctonos, como son o percebe, camaróns, nécoras, as centolas e a zorza. Ai, la zorza, no. Debo dicir que a zorza é a miña debilidade. Podemos pola como marisco de cortello. La zorza es en otro sitio. A ver que trae. Quero lembrar tamén os pescadores que fan posible que todos nós poidamos degustar estes manxares nas nosas mesas. Los marineros, yo ya tengo mi Popeye. Ay, mi Alfonso, ¿dónde estará? Cuánta guerrilla me está dando, señora Marquesa. Es que tengo que decir algo. Debo dicir tamén que en gustos astronómicos e de lecer pode pasarnos como o conto do vello, do neno e do burro, que se sobe o neno, pobre vello, se sobe o vello, pobre neno, e se sobe os dous, pobre burro. Nunca chove a gusto de todos. Tampouco me quero esquecer do balcón do Baixo Miño e do Océano Atlántico, como é o Monte Santa Tecla, que nos deixa divisar o Baixo Miño polo norte, sur, este e oeste. A mí me gustan mucho las playas de La Guardia. Amigos meus, despois desta breve pero concisa exposición, Caramba. Hable. e dándolle as gracias por a súa atención, vamos a seguir con uns versos que ahora mismo non me acordo moi ben o autor, pero deben estar cerca de aquí. Moi longe non ando. Voy a empezar yo. Sí, exprésese, señora Marquesa. Este hombre no me deja hablar. Tiene que estar entretenido. Si lo mandamos callar, se nos queda dormido. Eso iba para usted. Voulle dicir, duquesa, que sempre estou desperto, aunque non lle pareza, sempre teño un ollo aberto. E se me quedo a dormir, desperto contra o micrófono. E que se non se pode vivir toda a vida nun quirófano. Eso es una mentira. Mi rostro no está operado. Soy más guapa que Shakira. Y mi Alfonso está encantado. Y nos vamos a casar. Mis hijos ponen resistencia. Él me llevará al altar y les joderá la herencia. Mellor que este calada, se non vai falar da festa, non conta vida privada, xa me está rompendo a testa. De la langosta voy a hablar, por eso no tengo problema. Si después voy a cobrar y me pagan la cena. Arre carallo, aproveitada, a señora duquesa. Hombre, ¿a qué vinimos? Gústame escoitar a muñeira, cerca do mar sentado, con unha boa comida mariñeira, queda un home preparado. De La Guardia me gusta el mar, sobre todo la costa, para poderme bañar y comer una langosta. Non trouxo o bañador, Cayetana. No lo traje. Non trouxo o bañador, Cayetana. Iso é malo ata para a vista. Casi me tiro pola ventana cando a mirei na revista. Pues tengo muy buen tipo. Que lo sepa, señor Fraga. Enseñe usted el ombligo, yo enseñaré la braga. Non faga iso, señora duquesa. ¿Por qué? Non faga iso. Usted crese moi lista, encima con esos pelos. Se quixeran algún humorista, hubieran vido os campeos. Pues me voy para Sevilla y me marcho encantada.
el año que viene, a ver si vuelvo preñada. Gracias a todos por estar aquí. Moitas gracias, señor meu. Ten que comprender que estamos nunha edad avanzada, non podemos estar nestas alturas, que eu estou me mareando xa. Es que ya me duelen los pies. Como dirían aquí, los tengo desfeitos. Que bien habla el castellano. A usted la reempujaron o cayó usted solo. Los tengo desfeitos de todillo. Qué bonito. Voy que le tengo que comprar a Cayetano un caballo. Y voy a la Valga a ver si hay alguno allí. Bueno, señora Marquesa, eu teño que irme porque xa non aguanto as caderas. Despídese usted, que nos vamos. Moitas gracias, amigo da Guardia. Gracias. Don Marisco. Moitas gracias a todos. Por favor, los paparazzis que se aparten. Moitas gracias a todos, amigo. Pois despois de quedar inaugurada esta festa da langosta e da cociña mariñeira, o alcalde do Concello da Guarda, José Manuel Rodríguez Freitas, vailles colocar os nosos pregoeiros, os campelos, que son Roberto Fernández e Francisco Rodríguez, a insignia de ouro. Imos recibirlos con forte aplauso novamente. Éramos nós, non nos conoceste, verdad? Éramos nós. Non nos conocía nadie. Gracias. Gracias. O alcalde fai entrega esa insignia de ouro en primer lugar a Francisco Rodríguez. Fortes aplauso. Bueno, Francisco, bueno. De todas formas, vamos por a langosta de ouro, pero ainda non a probamos, Que non é unha indirecta, Freitas? Colla esta non se coce. Oíste, así a plancha está máis boa, volta e volta. E segunda langosta de ouro, cheira, non? Para Roberto Fernández. Fortes aplauso tamén para él. Moitas gracias a todos. Veña. A pasalo ben. Así queda inaugurada esta 21ª Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira deste 2011. Lembrarlles que a partir de mañá, ás 12 do mediodía, xa poderán gozar da mesma con xogos gigantes, espectáculos, actuacións musicais e un longo programa de festas. Todo isto no Porto da Guarda ata o vindeiro domingo, ben entrada a noite. Veciños e visitantes, benvidos á Festa da Langosta 2011. Boas festas e boas noites.